Mame Mao Akwaba and Faumbra Ghana and Sem TVGH. So, offer me Adjoa searching. Now, President in the Udina Tema, a yenia, near smart police, a smart cyber security for night. Yes, show. I be false see ya. Way, oh, the way. Moamon Judge. Oh, nyezo. The president no amama to ahemfo amama to otumfo. Obetono. Amama to togwe afede. Obetono. Amama to do mahene. Obetono. Omo pa bana na mo na mo so omo kotokoto no. Omo kotokoto ma bra mo ase no. Ombenya atumi ne de, eso omo so singa na ahemfo na. Oh, David. Ti adantina. Transfer 4 years no be auto forever. Enti adantina. Yewo youth amoti social media ha omudi ahemfo atama president Don Dramani Mahama yi nani. No de obi kese ti ane pe na ye kwa chi sai ni pa no. Menti ase. Ma so mutu am na nsi sade no so. Abra constitution so akese ti ase. Nipa bi obetwe camera si nanim. Ana nipa bi obedi ohini bi atem bia no. Onko prison for 3 months. And 4 months. It seems like our president seems or you bigger than Ghana. Nti ono de yenye den yen kana asem. Yeah. Naka yewura otumfo. Yewura do mahene. Yewura togo afedamo. Ye won kofo bi omo yeden. E kaseti omo eyeden. E didi omo atem. Anamonto ba na omo to fa ho. Aye. Yezo. Ba wo de bi apasa wo bo odin ho bai. Obia ni tumi, obia ni that power so o kaseti aw. Na kura ne wan. Asa, no krena asa. Wow, your president account 3 years, 2 years so wo ko. Wo da wo bo wudi ho ba, usuro kasatwe. Ya kasatwe pa na ya wo ya. Na ni oteso forever. Na no teso watena so a. Abana mama ya vice president po. Na no tina kwanya so. So, ai. Ona wo hwan na so. Sani pa na bia no di na tama, enya wo ya. Wo tu ho na ma. Ba wo ya kasatwe apa na wo the soldiers. Cyber security. Who the soldiers this a cyber force, a cyber force. No mo hwehwe ni pa na cheno. Me anya ne oba ne kan ye no. Ena na me gina so. Because asisi bebre. Na ga ne kan ne de sabi wa jimi kakra. Wa jimi umbatna social media nka say over threatening president, the whole president, over social media by threatening president of this nation. Girl nankasa no, me so say satam na wanum bibi. Because enye too bad. So but na social media ka say obi nku president Don Dramani Mahama. What dey wajimi? Oh, ade. Nso wanya de. Ti anya sa girl na sem na meka. But me can in the way say, ya you to know, omo de ya himfo na tena so sa. Enye so. Omo de ya himfo no, omo de ya ahimfo, ya wura tumfo, omo de ya na tra. Omo de ya do mahene tra. Omo de ya togwe afada ya dan atra. Na so ade na Ghana pa ya afa ho. Yeah, kan no. Ghana ba no aya afa ho. Me anya asem na abase siase na Ghana kaset Ghana wa nyade. Me say wa bodam. Sa asem na be kan social media no. Threatening. Say channel. Ani. Umata social media a whole president and make a sense president and wa dwen nya adwuma. Nyezo. Wow, eduba bia youth no so mo ya wana tra so. Wa omo no MPP na ndisi for sa na omo tie o. Ai. We get your be kasa yi. Me sure so MPP ni. Mentimi enchire de. O MPP ni omo friend ba wo nyaba. O tie. MPP ni. MPP ni. Nti MPP ni ndisi for sa omo di omo watem etwetwetwa mo sa na omo tie. Omo agura omo di ano no. Omo agura mu di ano no sa na NDC for no so tie na sa so na MPP for no so ye den etie omo life omo de te Ghana ha no. Okay. Ba ya kan okura bi wa say munyai ma ya ho aya hemfofo no ho nye den ento mo nanka akura bi afa camera sinanim aba social media abakasa naka wakasa okasa tia otumfo okasa tia togo afada okasa tia do mahina e dia na mo na Ghana ban tufa ho ai ye bisa cyber security dia na mo na mu tufa ho ye bisa mu aya president ne ko na ne hu hia o man we ya na that be how many years left 2 years left 2 years left no oyeden na okwa 3 years na okwa 4 years okwa
Watch out, so akwata 8 years. Oya oko. But oba betu otumfo. Otumfo to say forever. Oba tu do mahene. To say forever. Oba tu to go afede. To say forever. But ya won kofo bi social media. O mani samp sa ya hemfu yi. Na mo kasa ye den etia mo. Cyber security dey no mo ye fa. Den no mo ye fa ho. Ghana ban. You see, den a Ghana ban. Aban. Ghana soldiers. Don mani mama o ye fa ho. Dey no mo ye afa ho. Ti tese de bia nkasa ntia Mahama nkwa na yehu se emra ne ye den eye adwuma. De bia kasa tia Mahama na yehu se Ghana ye wo mra bi wo ha eye adwuma. Ba kasa tia ahemfo no de emra nye adwuma. Ya kasa tia ahemfo emra nye den eye adwuma. Enye na eye obuo. Dabi Obuo no no. Dabi Subanfu sem. Cyber security mo hwe ni ye. Ini afa ya minimi so akra. Enye kura madwiri mu no me feel say waye din wo entro a ye twa gu no ho especially see ye tag no as a liar enti edu ba bia on responded na enkrofo hu say sans mo kan nya no because Ghana ha no ye ka asem fa ho na se one respond ya na enkrofo agye bi say no enti me catch Dr. Bawumia say on responded to sa liar tag na ye de tag no and o catch me say Ghana fo nim so twa Ghana phone so twa so a Ghana phone meme dia na mani nyi ho but Dr. Bawumia obi said obi anim no ni position eno no enti Dr. Bawumia say ye di matam in opposition ye di matam in government ene ya ba opposition ye say di matam me nya complain bia mo bia me ma bonti personally e me respond enti enye na me wo fie a me opposition leader yi ene di matam e be ha me na moreover abria party ni wa ben mu no na basintale eko gina simpie so e kan say etwa entro enya atam obi mi keke o twa entro publication of false news said Dr. Mahmoud Bawumia oye kremoni enso ori preku na onum whisky onum nsa ori preku no akwakọ to Bawumia say ya no preku sinedimu a ori na onum whisky na kasa abe no obetimi ama police fa kwache basintali ne na ko court ne wakwa ko prove baabia ye bato ni say ori prekunam na onu whisky no but Bawumia ignore basintali omo di sa semi alaji scenario no omo di ko zongos e ko say Bawumia e kan ho bi na zongo fo anto aban fa Bawumia omo de ne yire etwa ntrotro ne yire so e ko areas a enkrofo ko ka kire some kwa agogonom ekwa fan prince eka cho mo say Bawumia yire eye fulani ni enti Bawumia yire ba ordinantwie e ba ba yimu ne nyina na fulani fo na ntwe ba yimu ne ma ni kunu ye president nti mo ko report ma police kra police nti nya ne hwe enti omo de entro omo publish false news e de fa Dr. Bawumia ho but Bawumia amawa ne yire amawa ye kikan sambebere ama Bawumia ediche eme na MPP wo position enti enye na NDC aba ban mu na mo chichi nkrofo Andrei ma me ba ko okuma se 49 years yes ye friend no Rita Kunedu yakwa akoche no so wadidi Mahama ene ne yiratam enti NDC ba ban mu ena mo chichi nipa na ni abrantie ma awia yi a yede na koto afiase ageli ni 1 year awia oya single mother owo emma miensa ne ba ne kitwa wom ewo 5 years yedna kwa akoto afiase adenti a wadidi mampani Mahama atem didie ben a NDC sofo bi say NDC for bone pa ma batom okosie nantwie 32 enti awura no rehash sansamo a do Mahama ekan no ensadi we chairman want to use program branya ho asem ma na kwa akodu Supreme Court enti case law ho ba judge ni ignore sane mani nyina sentence rano 1 year ti mampani Mahama eda esore a anopa eminim se ba na wa sore obi a wanu miti anasa fe no banu miti ne ba farida to ho ne nananom nso ewofie ho na ohwe manim na wasere na wagieli obatan a ne ba enya single mother a ne mamiensa na ne baba ketua na nya 5 years se efa ne nkotun so mo afiase adenti a wadidi ono Mahama natem. And he's okay because on one about publicly the catch Ghana for say or you may see obia IP address
wa be dina tembia no or the IP address ba hwehwe wo betre no prosecute. He said it. So obia obetena social media so obeyite ba bia church nsem bia na dwunu no enye ne de no obeyisu IP address e de hwehwe na ya chiwo na ya prosecute. Ena mpanyampa no eno na ekoso. So akoso Ghana for akasa se enye wentin ye to abama ho. Ye to abama ho because wo say ye bo of a certain 24-hour economy. Se adwuma baako shift miensa enipa miensa. Oba yen adwuma no bi ni ho. Awo abeto madwuma mu waye madi. Enye me ka say shift bi ani ho, adwuma bi ani ho. Emabo gufie enye adwuma anye. Enti eno ne ye bisa ho asem. Wo ba no che kokko akuafo bo se wo ba kokko bag ba ku bia no wan tua kra no 6000 Ghana cedis enne kokko akuafo sika wate so e dey free akufo 31 million no e dey about 25 million enne no kra no efi October e besi ne enipa bi ato kokko di ama aban a ontimi ntua omuka na no ma me kyo asem bi esi ya me hoye opani bi awu na owu ye no ne ma no enya sika anya yi na papa no se fridgim na ba kusi na osiu papa no wo koko enti omo ye se omo di koko ni besi awa ti o omo di kat koko no aton de ama aban ti omuka enti omo ye se omo di koko no ebesi awa apesika na omo di asie pani no obi a peso beji koko no omo pesika o de obi kura beji koko kese no wa mo even 30,000 na omo di ayeyi a ene obi a koko se obi a se ompe koko obi a nsi koko a wabim ba kanimu nyina mu nim se aka koko a wade e yade bi a mrepa enso no obi a se onsi koko a wa because under NDC government no koko ehu ni fa so bim enti krofo e twa koko gu ko enti ko esefi no ni ade enkrofo twa koko digu ebi bia roba ebi liye galamsey enti ene NDC aban breso koko kura na wo so wodi sia wo wagi sika wonye obi ama nnyim eno na Ghana fo kan wasem e demand say mampani bossa wodi say Ghana fo ni enti di bossa so wo so wonye ena hwase akufo adobre so no aspect of free SHS no aspect say infrastructure say feeding say book say bibia no bob besia de ye ne wa ben e bob besia de be fund free SHS wa ben yakobo besia 300 million e de be fund free SHS $300 million wa ben catch say oba first year na double track ubetwam obedu aban mu na record 2027 and now catch say afedi 2029 na e double track no betime ye free ho o catch say kokwa ketenkete de ben ne ba beji o mayi enne o catch say fe kokwa ketenkete no makum kokwa na adwe 240 million Ghana cedis ye de amamu moso de kwa kokwa ketenkete enne makumare o catch say so sen eye boni ekufuado enna bind the so in area sika enna make say big push o catch say all the $10 billion me na o say about $8.4 million and I must spend the contract am assign